Ikipe ya Super Eagles ni ikipe y'igihugu cya Nigeria, ni ikipe y'umupira w'amaguru ikomeje guca ibintu ndetse ikaba yaramaje gukatisha itike yo gukina imikino ya kimwe cya kane kirangiza muri AFCON. Cyangwa ikipe benshi barayizi kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri yagiza hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ifite abakinnyi b'abastar bagiye bakomeye cyane ndetse bafite amazina akomeye bakina mu mashampiyona akomeye nk'Ubwongereza, Espagne ndetse n'ahandi hakomeye cyane ku isi, ku buryo abakinnyi bafatwa nk'aho ari ikipe imaranye igihe kandi iziranye, by'umwihariko ari ikipe ikina cyangwa se abakinnyi bayo bakina mu bihugu bikomeye cyane. Rero mu magingo aya ngaya muri AFCON ikaba ikomeje kwitwara neza ku buryo igenda itsinda imikino igiye itandukanye, ariko aho igereye muri kimwe cya kane kirangiza abakinnyi ngo bakameje ndetse batangaza amagambo akomeye cyane, ku buryo bivugwa yuko ngo bamaze no gufata umwanzuro ukomeye. Umwanzuro wafashe n'uhe rero? Ikipe y'igihugu ya Nigeria yavuze yuko itari bujye kuri stade ya Marrakesh, ahangaha niho izakinira umukino wa kimwe cya kane kirangiza ngo itabonye amafaranga yayo. Ahangaha bivugwa yuko cyangwa se n'ibintu ngira ngo bisanzwe bizwi yuko hari igihe ekipe buri mukino itsinze hari ibyo bita prime de match cyangwa se n'amafaranga babaha yuko batsinze umukino, ngo rero n'amafaranga babafitiye kandi atari ku mukino umwe bagiye batabaha umukino urenga umwe ibiri gutyo, noneho ngo bamaze kuvuga yuko batagomba gukora ikosa ryo kwerekeza i Marrakech kugira ngo bajye gukina umukino wa kino cya kane cyangwa se umukino wa kimwe cya kane ikirangiza. Ahangaha bikavuga yuko ngo abakinnyi barimo Ademola Lookman ndetse n'abandi ngo babwiye bagenzi babo bati ntago tugomba guhora dupfukama cyangwa se tuvuga kandi bazi neza yuko ibyo dusabwa batabiduha. Ati rero twakoze akazi kacu kandi nta na kimwe tutakoze, ati nabo igihe n'iki ngo bamenye ko icyo dukeneye. Ngira ngo abakinnyi benshi ngo bamaze gufata umwanzuro, ariko nanone ngo federation by'umwihariko ngo nta kintu irabivugaho, dore yuko nta n'ikintu ngira bitangazaho, ariko nanone ngo bakavuga ngo bagomba kubaha ayo mafaranga kuko ikipe ya Nigeria by'umwihariko nkuko ngira ngo mu gikombe cya Afurika cyashize yagarukiye kuri finali, nyamara magingo aya ngaya bivuga yuko iri mu makipe ahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yakwegukana igikombe cya Afurika by'umwihariko. Rero bakavuga yuko iyi kipe ngo iba itabonye amafaranga ngo rwose bamaze gufata uyu mwanzuro, kandi ngo bakawufata ari umwanzuro ukomeye cyane, ngo yuko batagomba kujya i Marrakech gukina umukino wa kimwe cya kane kirangiza. Ngayo nguko rero ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu World, na gace Tahatibu update atugeza amakuru agiye ashikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Gino dukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Tahatibu TV. Njyewe nitwa N Yusufu, duhurire muri comment.